Ingdeng kre trok e chok charchim along dimasa ok chumpran atum arideng acham kedam nang akorte injir atumapan kachikimopon. Singhason ahawar don phokep sose arat puthot APHLC asong along chepa okdun. Korganthi Mondol Congress amai phukimi kepekpon. Karbi film artist lapen kai kimi FC Soarlo lapen sopin sotum angbong football friendly match ke pathupon. Lokhi Puja amen pen Birupara Rongjalu club atum football ke pathu ke pang chengpon. Kardom Pini Abirta than bang Pini limerina hansepi non arjitha birtang ton pen. Kedam tang surihini rapho aningkan charchim prisek along dimasa ok chumpran atum arideng acham kedam nang ilitum akorte injir atumapan nang chikimo bombang bom si pining lethota preni phai kretroksi arani ingdeng kretroke chok arni chikimopon labangso ka chikimopon along Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram ronghang EM Mongol Singh Timung Khon Singh Rongpi MLA Rup Singh Teron Bidya Singh Ingleng lapen Dor Singh Ronghang atum chetongdun labangso amaya long jesemet CEM tuliram ronghang ahin pen charchim prisek along community hall lapen mirbiri ke palangji apan chokidar banghini apan woreng avarsai pipon polapen Karbi Anglong Autonomous Council abajet along ta aningkan wang lak pho atangka kapaching thur ponji apan akira panong pon popusi pherangke thengno lamchak chipipon. Kheroni pen Joyram Kathar 365 News India. Amar eto niki amar kola din boli kobo lagibo. Amar Karbi Anglong 2005 ye dimasa ugrupon thibilake lapen ahi kewang hamphang asong doan dukhi KFA chenglok 41 জনৰ মানুহক হত্যা কৰিলে তাৰ কাৰণে আজি দিনটো কলা দিন এই কলা দিনত আমি প্ৰত্যেক বছৰে ইয়াত চাৰ্চিম নেশ্যনেল মাউণ্ট ডে সেলিব্ৰেশ্যন কমিটি এটা আছে তেওঁলোকে প্ৰত্যেক বছৰত তেওঁলোকে মানে সেই দিনটো আজি 17 অক্টোবৰ দিনৰে সেই কলা দিনত তেওঁলোকৰ সদায় ইয়াত তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰে যাতে তেওঁলোকৰ যা বিধি আত্মা যাতে শান্তি হয় চিৰ শান্তি হয় তাৰ কাৰণে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ আৰু আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ তৰফৰ পৰা ইয়াত কোন প্ৰথমবাৰৰ বাজেটৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব SOPD বাজেটৰ পৰা 5 লাখ টকা ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব আৰু ইয়াত 17 অক্টোবৰৰ আমাৰ কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ ৰেষ্ট্ৰিক্টেড হলিডে দিয়া হৈছে লগতে ইয়াত যিমানখিনি ইয়াত বিল্ডিং চিল্ডিং সব আছে সেই গোটেইখিনিও কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ পৰা বছৰতে ৰিপেয়াৰিং কৰা হ'ব আৰু লগতে ইয়াত চোৱা চিতা কৰিবৰ কাৰণে আমি নাইট সুবিধাৰৰ ডে সুবিধাৰৰ ইয়াত দিয়া হ'ব কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ পোষ্ট ক্ৰিয়েশ্যন কৰা হৈ গ'ল দুজন আমি এপইণ্টমেণ্ট সোনকালে দিয়া এটা শেহতীয়াকৈ এটা প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিম দীৰ্ঘদিনৰ পৰা যি ভুক্তভোগী পৰিয়াল আছে তেওঁলোকে দাবী জনাই আছে যে যিসকল দুখী আছিল বা বৰ্বৰ অত্যাচাৰ কৰিছিল তেওঁলোকক কিয় এতিয়ালৈকে কৰায়ত্ব কৰিব পৰা নাই এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰে নেকি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ পৰা যিটো আমি লিখিব লাগে কোৰ্টত যিটো লিখিব লাগে আমিতো লিখিলোঁ আৰু চৰকাৰৰ যিটো আমিতো তেওঁলোকৰ মানে কঠোৰ শাস্তি দিব লাগে বুলি আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ পৰা দিয়া হৈছে আইনে এইটো ব্যৱস্থা কৰিব কিন্তু কঠোৰ শাস্তি দিবই লাগিব আৰু লগতে আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ পৰা যিবিলাকৰ ইয়াত মৰি যোৱা পৰিয়ালবিলাকৰ কাৰণে আমি 5 লাখ অলৰেডি দিয়া হৈ গ'ল Lakhaing koising hason mati inglongpo ahawar don phokep sose arat puthot BJP rachari asong along penche odun si APHLC asong along chepa okdun thu labang solong chitini phaipli arani Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram ronghang pen ke japon song trok heleke odasong KLNLF UPLA PDCK KPLTM KPLTR lapen KPLTW atum Assam lapen Government of India angbong Peace Accord mate monsamalam don kache togalong close 2.3 along 10 seat open for all community puaputhak Karbi Anglong ahawar kivir deji apan isi thetan kaphere meme angring mate ang nangke dokok ajok hamphang asong ke ongdong cherok tok lapen thekse reset arat thurpak si chingrum pet pen ningki pung tektik akache song dengponlo
Lapuson si lakha ingkoi singhason mati inglong po ahawar manja rongbang hidi arat atum ta don phokep sose arat atum BJP rachari asongalong penche OC puthot 6 schedule jakong ke pavir vedeji aphan APHLC asongalong jakong pangtang dun popusi rongbang hidi polling station amai phu bronson killing ahin pen ningjepon Karbi Anglong Autonomous Council BJP Parivartan Asarkar mate Team Karbi Anglong ke chari ningkan phopleng det apita singhason ahawar ke kachingthur mate development ke helowing alamlo local MAC mate Karbi Anglong Autonomous Council EM Amar Singh Tiso aphan lamthi si kaching kidamji aphan anta kachitonglong ji chetorok monit marek ta ehok hemate ehok dorde kilik apor ahut ke sa ke er ki jon ede so ang an bonta kilik haidet aphike lang ejoy ki jon ji aphan anta nang tirwa abang awi pusi labang so ahawar arada tumpen pherangke thengno nang chethandun labang so amaya long BJP asong pen APHLC asong along nang kachipa ogdun arat an aphanta manpeng ke do Karbi apoho pen archo ponlo labang so amaya long APHLC dipu LA chunbang rajen timung dihin chunbang andhoni timung APHLC singhason amai phu diuri terang dunmai phu bhupen kiling pachethang chunbang rensing terang lapen APHLC singhason youth amai phu Elvin ke ap atum chetong dun pen RDP dun silabang so amai mesen pen pachun pon Manja pen Rajesh Hanse 365 News India Ni Paikre Troxiar ni Korganthi Congress Office asa hemalong Korganthi Mondol Congress atum chingrum pet pen mai pedopon bangso mai ka pedopon la kenon ang kili GMC election ahut ke claim ke damalong ke misen japhan Korganthi Mondol Congress atum chingrum pet pen ningka che theklong abang phu Kamal Singh Nara bang phu aphan president ar pukimi pekponsi ke bang jilang MEC election apor ahut anso se Congress asong ajakong pangtang lunang pupen Korganthi Mondol Congress ke claim ke dama bang phu bang phiatum ningka che theklong abang phu Kamal Singh Nara phan president ar pu Pekpon. Labang Somaya Longman Pengkedo President Potmorong Hang Lapen ex-chairman Bidya Singh Tok Biatum Chetong Dunsi Bangso Korganthi Mondol Congress President Kachi Pekpon Amaya Long Insam Jin Pen Pachunpon. Dong Mukak Pen Ruby Singh Hanse 365 News India. Lakha cricket hom langhin constituency ke parlo Birupara arong pathua klamalong Lokhi Puja amen pen football ke pathu ke pangcheng pon. Patumila bangso ke chengsi ke pathu pon la ke Beltola FC la pen Salawar FC atum angbong si pathu pon lo. Patumila bangso ke pathu pon along Aluhia man pen chitong dun Anil Brahma Boro Kosari Welfare Autonomous Council Karbi Anglong District Langhin Municipal Board Chairman Komal Brahma Langhin VDC Chairman Khonsai Basumutari atum chitong dun pen RDP dun. Patumila bangso ke pathu along Beltola FC pen Salawar FC atum angbong la hin sitame ke pathu ke thekser ajok gol chipion edalo bon sitame tribecar pen Beltola FC atum chepahai ponlo Langhin pen Indrajit Rongphar 365 News India Patumi Borphai Hinira Chitim Pen Karbi Film Artist Lapen Kaiki Mi FC Swallow Atum Pathu Pangcheng Ponsi First half ahut Kaiki Mi FC Atum 1 goal Thaponlo Lapen api second half ahut Karbi Film Artist Atum Kethek Parpik Lapen Kachepat Duga Jok second goal 2 goal Kaiki Mi FC Atum Phan Thapen Karbi Film Artist Atum Chepahai Ponlo Lapen apit Karbi Film Artist Lapen Mahamaya Team FC Sopin So Atum Pathu Cheng Pontulo Mahamaya FC Atum Kethek Parpik Jok first half ahut 1 goal Thapon Lapena Pithu second half ahut Mahamaya FC atum 1 goal thap thulo Karbi Film Artist atum apor kadure pena jok chitu dun un edet Mahamaya FC atum chepahai pon ke hayatum tangka suri kre phola pen kerem atum tangka suri kep anong e pajek pon ke pathu hut man ke doalu hisar po man pen Karbi Anglong Autonomous Council EM dunsing teron chetong dun lapen man peng aluhia man pen mondol mai phu ponoing ti VDC Chairman Rajesh Teron TDC Chairman Biren Singh Teron, Karbi Film Artist Asong Rajiv Kro, Mohendro Teron, Dilip Bependang Lok, Ong Dongman ke Doche Parjan, Lunse Po, Lunse Pi, Abang Tuabang Piatum, Chetong Dunrinti Pen, ke Patua Long RDP Dun, La Sopi Lunse Po, Lunse Pi, La Pen Ceparjan Bang Kubang Piatum Pen, Ason Kilun ke Kan Hai Hui Tame, Kaklang Pon La Pen, Kang Nekan Mis Tame, Rarathino, Parju Ponsi, Ing Samjin Pen Football Friendly Match, Patu Pon, Dong Mukak Pen Rupi Singh Hanse 365 News India. Pini Abirta ke lapuan se kangton iglong, arni ke me kardom.